Hey guys, like I federe intang tata screen intang federe se batong kale ke sa le bone intang federe ora ko hai light or se sia smile so e obvious tata screen Shimatime ditaba o nkatlela ngwena wa ntseba wa nkitso itse ngwana ko haisham mara la nkitso re ke smela so ke tlile ka kgang e nngwe e na leng moshimane ka mahare o nkitipila a bona bari moshimane se jankere Mputsisi ka o putsisa my girl a wena le bashimane o tlolla lindo kutla guys emanyana ne waitse eki irile bjang ne waitse ka like ka okay we rating as ba bantshine ne nna ke nna le di talking stage like wa irara guys o lape re ke le tlhalosetseng ka okay ne so la opala that time ke ya PE ke postile le mo Instagram ne so a witi a re monna like ne ntse bolelle nna mara ne ke sa mtsele tlhong wa a witi oh guys now witi ne a wanna ke wiki jo please check if Stekeleke is online and join the live re ke le botseng ditaba pele so mi kan aware o ka hana le bashimane utlwa yeah and then ka feletsa ke ile hae wa tla so a re monna a re o tla PE site feng ka ra ona ne ke tlala ke tle go bo a re a wa bora ne ke nya go bona bo so fine sharp ke re o moshimane o shame o phela like a reactela di story tsaka a reply mpotsa ka mkho ke limpila ere ke like ke check hore ke motho mo bjang you guys o chabinyana like I grate like I've never dated a chubby guy ever in my life ne so if ever nale now we date that will be my first time ne and like guys opile like like opile wa ntlalohanya yo fa sharp ne ya but so come reply and then I wanna like reply na after swaga kupela number za WhatsApp kare ke eng o nya go mfasa na abo a betsa like re monna ra wala ke nya go bolelwene fa sharp ka mo fatsa WhatsApp abo no sa re bolela mo WhatsApp so like the first thing I did monna itsa a kenya go tlapela should we talk every day or kare is na kra to bolela every day le batho like a ke khono ndlalang like in check about my next week mara ka makalor ka ena nto like ya pala mabane le bete mabane le ditene le bete ya high so na tla ka le majita like o phela like I'm FaceTime le ya tso so na tla ka le majita a re monna a re yo ke nana ka wena yo na wa tshwana ba tabisa lena a re monna a re o tla re mfonetse ka bo 4 nana ne ka bo 4 ngwana ko hae a re I'm driving back to my place ke re okay a re sa re bala ke re no ne ke le Mzansi le Noxy le re lo support Devin gogo bo a fetsa re okay yana bothata ke re then wena a ra ke re tsone ke peteng ka re a fetsa re monna re kare okay so una la marki wa ni ke nana ka wena kare a re ya
ke tla founile ke fitla ko nna eng o ntlalanya yo guys bashima like and no like ha phela funa ne ke phela ke smile wa ibona taba e so a re monna no fetsa mfunela before ke alive ne a re monna ke mo gyming wa bo ke gymela wena ka ra like go rata ntse le bia a fetsa o re rata ka ra like a kere like ish guys yo sorry for ke jisa team ne so mara ne teng ka bolela maina hai le tlo mo tshwara ka like yo o pila mshimane la o itse yo guys choki wetse ngwana ko hae ene a ke tlhoki advice a ke tlhoki silo e tswang monna ne le tla no ndidimatsa fela ka wana le tsa hore eng like kering tsona le nna o bona le no like since ke thoma live ye ke smile fela wantalo hanyo uwi kishem amona nka sana ngwana ko hae I know ke itse hore ke wiki ene ish you guys can need it ne ke tlo catcha I see catchy like ish le sar ke catchy is already ish so ebile ha bolela ka taba PE a re monna a re so o nkemela ke bo wena o re o tlo fly this side ka ra a ku witse phela o catchy ngwanyana ka ise ke catchy like ke tlo catcha o tlalanya so ka ra a ku witse eng like ene ke reng arkipila o phela arkipila like yo ene like le tshunza hae ba re tjo braya rena wa ya hafisa nna bashimane ka ba utlwella ka itse gore a ba mfure like tshomtsa hae a ba mfure he ba re like ke afisa braya bona nna ke bone gore vele ka mo afisa motho a ka se budi kae ka bo 4 a mfonela mpotsa gore like nana ka wena eng ya ba mfuri wa ngafisa ka nnete ka mo hafisa ka nnete ish kan kereng a ba mfuri chomi wira ka di manalao o check video ya ka ngwe ke le bontsha manala ne kira ke Jessica abo o montle tlelindo ke a lebo bar o tlhokomele that other gender it dangerous you guys it's king so mshimano and like unkatlolo voice high voice high manyana bashimani yo manyana bashimani yo nanga silitlwele bana ba go hae soze never that voice high hablele like ke kira ka ke tsara ke boro kwa dititsela a re betse ke re ke o ke la pile witi a re o bolele nna ke mara ke bolele na mosi a re ntebelle ha ke mo lebellane smile sa hae guys yo face sa hae skin sa hae matlho a hae wa parapila guys nkhaleng wa bona beno o bar o tlo go bala bar mfena ba go founela tsotse go keep from danger so guys ne ke tsabore like mutse ka re ke emetse abo ke tsabore like no so cause like ke emetse abo we wa ntlalwanya ke tsabore like kidding like ke mo faseng ka dala a ke bia yo nana fela yo aka jam na te byang akere guys naka dala naka ka tikirisa wena ha ntebeletse ke in love na hai wena yo aka wela chomi hai aki gone like yo
I can go like akawela next bjang. But when I okay people chopping ka se mo fasi. Ke metse na mfasi mara ka mfasa no ke tla mo tsakere. No like unless on have different abutaka like tsauri wa bona tsauri like ke tle ko eng or nla the plus what our driving wa tsonse a be flies le nna ke re nka re ke bolela ka re motho wa batho nna so she ke ra nla ta ke nya ko re andlaleng so he's watching this trust me. You kind of got me namara. Yeah, catching flights and feedings. It's my level. Like Motho follow ko IG fela follow yo. Nka mmetha hore ku twa mpotso re ne ke lebeletse ke tlo re next abile le ka wena e wena. Ai ke tlo mmotsa ka ra a swanu le one o ke bolelela ai a ke go like a ne le matla a le ndlalwang. Mara yena guys are to mo bashimane like a re boleleng ka nteng ka ntengwe kan ke reng a re boleleng ka something else birelang thobela se yon moriri what if is what bana ke re motho on FaceTime a ke le so like install ke rang ka mo phone le kra a ke re maloba like er ke le botsoro maloba ira itseng ne a ke re ne ke le high so ne ke na le event on the line so ka tloa ke le so ka miriri ne ke sa para selo bo so ka mo founela ke le mo molong ke nya go namela taxi a re monna re o tsamao le so ke re mma wa mo like it's not like nya go khatla batho eng a re okay ka re mar go install ke fitla ko nna re mo founela o install so ke installa mola ke mo founetse re bolela guys ba re take stage ne e monate ka motho ile ngore like how boring ke lo bona motho la phone le no o yena wa lapisa o nyakang a sa robali o ra sa yona bjala le ditšhomo tsa hae wa ntalanya so yena ke tsela tsa re like la phone guys yo ke smile tso like ne ke stela ke bile phone mo ke ne tsore re bolela so if a phone wa folo ka le folosa ka te folosa like ka le tlwela ke tla ba ke le bona bana ba ko ha e shawa so yeah like guys ne ha ka re monna a re like ntse re bolela cause le na ka bona catchitse ke re ma bana re nana ka nna eng so a re monna ha ka re like lindo wa re sa no jola no re sa emela nna ke boe high because trust me ne December e go phela lena plus o tshiriba again e khala re jola ba maoto jo December is go variranya wa jo nana ksab no ha njaje nna ka ba maoto ke sharp ke jotse ke fitile mo bona ne ke na ka re ke shine ndo December hasi re nyaka ba bona le dilotse leba re nyaka ba a wa sharp January ra ba para January o be therapist like guys ne na ke feel like so ya ne ke le butsa ke re like ha ka re bya ke reng ke ra wa e re ke mele November or ke dumela ke feel like like enka dumela ne I got baby catch a flight for me and the line I send the funds I rang and then one talwanya ka bona o ka re ka bona ke rang toila ya wa itse trending ya nete nna ke thaba thata ya go didime like o bona ka okay go didi tsona hana like o itse go irang ne ka okay a ko rasa ho mo posta o irang go ba mo like o ba mo wa ntlalwanya tsela tsa gore eng hawa ne ke re go ira trendela ya gore wa ntlalwanya mfeletseng ke go motho wa ka le bona ke re so and then e kopana lena re kopantsha love ela wa ntlalwanya
Love the planning. Ish. When I retloka, retlo boloka ka baka la mojolo. Guys, when you get a chance, just be in love, fall in love, give love a chance. Like, guys, lerato ish kadlala. Ukho no se ke no ka oh. Ha bana ba go hai. Enwa mbyala lena. Ha o tla ke re ha re nwe mbyala nna ke itokele ke re enwa mbyala and then le tla congratulate rena. Wa ndlala because nna ya tshepisa. Ya tshepisa like wait lena mara le ntlhaloganyo itse like mara lo nkry-a mara November he se tsa fitlhile gore December e tla be re le bjang ka di-date nka tla like mara a ena di-date eng like mma ka yena shemo ndroya shemo ondroya December ke thabile thata ke re ayo tshwanetse ke thabe thata wa nthabisa yo nana nthabisa nno re se jole he ko jola mo iralang like yo like o thaba thata o fetisa tekano o fetisa no like yo guys ka re ka bona like re tlala FIFA a ke itse tlabele ena nrutang ke re mona like o na le di-fans o ka re ke le rich kitinyana di momo obvious po di-FIFA ba na le tsona gape nna kgale re jola ba o dlala ditopo jo dizwipi wa ntlhalang di-ali like a jo motho a te borelela ka madaisi o labjanong ke ba di-FIFA bona like ke bale wa ntlhalwang ke bale like le ko ga bo maybe ba betha ka di-swimming pool wa ntlhalwang ke tsele re borile no re baby like a re o swima eng yo a ko brekela exa ko like ke tlo mo ke re a break wa bona mo ke tsamaile pila ha reng ke tlo mo ke re ish ra swima lo swima like ko wena jo ne sa bedi yo ke tlo mo ko wena ne sa bedi breaka yo mantlalanya so ke tsi ke nna tse ke leke o mo kry-a ka lena la ka tamane ke stacker yo it's take like okay I don't know my love I can say unna ka ke tlo etela mali ke nna man scroll tata scream yo guys re tla bolela bana ba ko haene re ko checka nkra phone itso e rileng re tla bolela ke nna ke tlo spend a day with me go son cause ke hai so ke tlo vlogonyana o Sunday phela gore ke tse content la ke lebetse dilo ko hae ape next time ke le tsore ke tlo nna sebaka mo na ke tletse di event and then ke boela morao ke ntsenyana sebaka so iyo tsima e bonana nete nka le botsa maina hae yo le tlo mtshwara ka pele cause yena fine boy ke bon phala di tlotlwane se tsotlhe tse ke jotseng le tsona o itse meru e tla ela ka tlala bana ba kwa hae ne le nthabisa ka nako eo no a ke le bone no ke bona mabjebje ke le bona like yo jo ga ke tsile gore ne ke ya kae like ga bona mo ish a krate banna ene none yo a re ke sa bolela thata ka yena e le ena yo iyo tsima e bonana iyo tsima e hlangana yo a re ke tsamaya o smile a liwa o na le show off guys a re ke tsamayeng ne re tla bonana